Ahee, namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ni mi khomele video ya Dr. Thomas Chauke va kha va kombisa ku ximatsatsa number 36 xi tsandzekeni ku huma. Loko ku ri mi nge zangi subscribe a ni ta kumela mi tlika subscribe mi tlhela mi sapota channel ku vona advertisement. Ayiluseni. Hi mina Dr. Thomas Chauke, eka vaseketeri, eka valandzeri na milosa hi ku titsongahata lokukulu. Ni rhandza ku mi tivisa leswaku ximatsatsa number 36 nyan'waka a xi nga vi kona hikokwalaho ka swirhalanganyi leswi nga nghenelela loko xi lava ku huma. Se ni mi tivisa hi ku titsongahata leswaku ximatsatsa number 36 xi ta va kona lembe leri taka na kanjhani. Se vaseketeri na mi rhandza, Xikwembu a xi mi pfuni mi vuya kahle mapatwini, mi dya kahle makhisimusi. Xikwembu xi mi pfuna mi kota ku ya nghena kahle a lembeni ra 2021. Inkomu.